Ka tiake e te tī e te tā e te motu pānui nau mai e rarau ki tēnei o ngā pā o tanga e whakapāhu atu ana I tēnei whakataitai poitu kohu double A o ngā kura tuarua o te motu. Kua nei tutu ai te puehu I wāinga I e nei kāriti e rua arā ko Wellington College me St. Pat's Silver Stream. Tuatai ake me mihi kā tika ki te iwi e pupuri tonu ana ki te mano o te wenua tini wetu ki te rangi ko rangitāne ki te wenua. Rangitāne whenua, rangitāne tangata. Tēnei ka mihi, tēnei ka whakamate. O te anō rā ki ngā kai waka aere, ngā kai tākro, ngā kai wawao, me ngā kai hāpai katoa o tēnei kaupapa, tēnā koutou, tai noa ki koutou ko tūhono mai ki tēnei o ngā pāpā o tanga. Tēnā koutou katoa. Wai tēnei whakapā o atu ana ki koutou I tēnei wā, heuri tēnei no taranaki me ngā timani opoto ko Kauri Iti Ward tēnei e mihi ake ana ki koutou katoa, tēnā koutou. No reira rā, kua nei ka timata ai tēnei o ngā kēmu. No reira rā e te iwi ko St. Pat's Silver Stream e mauana I ngā hā te mā ko Wellington College e mauana I te pango me te kōwhai. Ka tīmata tonu te kēmu e pakanga kei te haere. Reira, ko te makatau patu tērā, te champo, ko tīmata tēnei o ngā kēmui wāinga I te kāriti o Wellington, pōneke, me te kāriti o Hato Patarika ki Silver Stream. Wellington College starting off fast with that three-pointer from the corner. Now St. Patrick's College trying to respond with something similar, unable to do so. Wellington College looking to get out and run. St. Patrick's Silver Stream able to get a hand on there. Kore kau e tangata, e tata ana ki aia. Wā te akatoa, 2-3, or is likely unable to connect there. Kia maumahara e te iwi ko tēnei, te rangi tuawha o te wakataitai nei kaore e kore kei te ngenge rawa e nei tima e rua. Hoi anō, ko taku waka pai ko tēnei tō rātou. Kēmu tuatahi o te rangi. Wā te ana, kādia mo te kuru I tērā wā. Kei te kimi haere ki ōna hoa, opting to run a dribble handoff action. E wā te ana ki te kuru. St. Pat's playing a very patient game. Not looking to shoot the ball straight away. Wellington College able to snuff that out. No reira rā. E kare mā, e nei tima e rua kei te mo I o pū rātou kia rātou anō ngā tima e rua, no te wanganui atara. Both these sides here know each other well, both from the Wellington region. Wellington College, another big three-pointer. Hei tīmatanga I tēnei hau wā, tuatahi. Ke Silver Stream, kei tērā taamaui o te papatākoro I tēnei wā. Tūpana, ka puta anō ki wā o. E kuru whiwhi toru kāri whai piro I tērā wā, anei anō te taupai o te kāriti o pōneke. Tūpana haere kei te kimi I tōna hoa, ka kōkiri kiro toki te taha matau, ka hoki anō ki te maui.
Wellington College after stroke. Looks to be Taifune Kamoto. Karanga te kaiwa wao kei a St. Patrick's College tonu te pōro I tēnei wā. Nei anō, St. Pat's Silver String. Kei te kōkiri ki roto, te kuru rewa a tāhua katoa tērā, kātahi te pūkinga ko tērā. Bit of a floater to get St. Pat's on the board here. Wellington College kei te kōkiri, e mea ana, ka taia hoki e mātou te pērā. Anything you can do, I can do. Wellington College heading the back with a floater of their own. Anei anoa St. Patrick's College e kōkiri ana ki te tūko'u. Ka hikoi, ka rei. O te rei kuru tērā kia rua anō. Mai tērā, Wellington College off to a running start again. Fundamental play there. Wā I ngā kai ārai a ka kuru I te pōro. Reira, ka hoki anō ati kāriti o pōneke ki te pai kuru tautuku. Ko te hanga nei. Ko Liam Gold tēnei. E kuru ana te pōro I tēnei wā. Wellington College off to a quick start with some quick 3-pointers, a free throw and a floater. St. Pat's able to get on the board too with a floater and a layup. Anei anoa St. Patrick's College looking to attack the rim early. Wellington not afraid to shoot the ball. Ātāhua. What a play. That's exactly what you want when you drive along that baseline. Kei te kimi koe I o hoa. E kati ana ki te tūku. Anei anō, te māroi roki hoki o te komara. Tana kaa. Aore pakuaha ki aia ngā tangata. Kei mua tonu I aia. No reira ko te wakatā tuatahi. Kua karangahia, kua tonoa e te o ngā kai waka aere. No reira e te iwi, e tere rawa te timatanga o tēnei kēmu, e iwa ngā piro kei a Wellington College, e ono noiho ngā piro kei a St. Pat's Silver Stream I tēnei wā. E kaha no Wellington College ki te kuru I te pōro, e pai ki a rātou, e rā, kuru whiwhi toru. I timatata te kēmu ki tēti o era o ngā momo o era tū, kā tū kuru. Hoi anō, ko tā St. Pat's, he waka atu. Ko tā rātou, he kōkiri tonu ki te tūkohu. Kia te hua. Ko riro I a rātou ngā reikuru. No reira rā e te iwi, kei ko nei mātou. Ki te papai o ia, ki ko nei ki Central Energy Trust Arena. I tēnei ware nei, tēnei whakaruru hau I a tātou. Tū ai te ihihi, tū ai te wana. Ko te waka tai te take. Anei anō Wellington College, that box set so common to all of these boys' teams. Anei te kuru ātāhua katoa tērā. Kāore e ko atu, run to perfection. Beautiful. Anei anō St. Pat's Silver Stream, te kōkiri me te maka. St. Pat's Silver Stream, they like that drive and dish. That cut along the weak side means those Wellington defenders cannot afford to be asleep on the weak side. Ko tā haingia haukotingia e te kāriti o pōneke anei anō. Kei te kōkiri anō I te pōro, kei te maka haere, pai ki a rātou te kuru I te pōro. E wātea anō ana, te tūpanapana haere, te maka haere I te pōro. Hei whakawātea I rātou I te wātea, kāri I whai piro. Engari ko te tūrapa me te piro.
Kia rua anō. Wellington College making their mark on this game early. Nei anō, St. Pat's Silverstream, kei te kōkiri, kei te kuru. Too much kaha in that one. Swing to the corner, e wā te ana. Couldn't get that one to go either. Adept at rebounding though. Kei te wā te i tērā taha maui. Didn't see him early enough, unable to get the shot off there, choosing to drive instead. Creating a foul and an opportunity for St. Pat's Silverstream to rest. No reira rā e te iwi. Ngā tima e rua. Kua whea ko hia i ngā tukinga me ngā heke o tēnei waka taitai. Wellington College coming out of pool play with 2 wins and 3 losses in a very tough pool. They sat pool there with Westlake Boys, Auckland Grammar and Te Kura Kaupapa Māori o Ruamata. Another very difficult team to play. Hoi anō, St. Pat's Silverstream able to come out of their pool play with 3 wins and 2 losses. In their pool with Mount Maunganui College and Napier Boys High School leading the pack. Another very difficult pool to be in. Nei anō St. Pat's Silverstream, kei te kimi tōna hoa i te kokona, ka tukuna no ki runga, kei te kōkiri ki roto, puta ki wa o, ko te kuru, tāhua tērā, i te wātea ia, maramara keke ki aia tērā, o ngā kuru. Nei a pōneke, ka kōkiri ki roto, ka puta ki wa o, ka kōkiri anō. Tāhua te hīkoi haere ki te pākete, he rei kuru te utu. Mai te takahuri. Nei anō te kāreti o Wellington. Beautiful inside hand layup there. Wellington settling into a full court press of sorts to try and apply pressure onto that St. Pat's defense. St. Pat's ngāwari noa ki a rātou. Ko tā rātou he kotai atu ki te tūponu. Can't afford to press that high if the layup is the cost. Hea te karanga o te kai wawao, ki te iaia i tētai hara. Nei anō Wellington College. Paipe tō hipa. Te maka whai piro, kia rua anō ngā piro, tāhua rawa atu tērā. Nei anō, kāreti o Hato Pātirika. Swinging the ball fast, forcing that Wellington defense to move, could not connect there. Engari, ko te whakaro tika tērā. Kāreti o pōneke. Te reikuru, kāri whai kua i te rāua aha ko te wheta haere ki roto i te peita. Nei anō St. Pat's Silverstream. Beautiful dump off right over the defense. Kia rua anō ngā piro. Kei te taupatu haere nei tama. Wellington College opting to use that pick and roll. Hei whakawātea, i te wātea i tērā atu taa. Me ana te kai wawao, ko te waiwai kei te rārangi, te pai taa. Out of bounds. Again, Wellington College looking to apply that pressure. Ko te kuru.
Unable to capitalise there. At the kōkiri Wellington College. Ka puta anō ki wa'o. Wellington College love those skip passes. Couldn't get that one to go. Anei te whakautu o St. Pat Silver Stream. Pai ki a rātou te kōkiri i te pōro. Nō reira, ka kite koutou i tērā rerekētanga i wainga i ēnei kapa no pōneke. Ēnei kapa, pai ki a rātou te takoro noa. Aha kua te aha, e te atu o ngā kapa, ka whai i tētai rautaki. This might be a patent of Wellington basketball. Both these teams quite comfortable just to play and make reads. Not necessarily playing within running a particular play. Comfortable just reading the game, trusting in their players. Other schools in different areas, on the other hand, love to play within a structure, a set regiment structure. And they, St. Pat's running a play here though as I speak. Hoi anō, pai ki ēnei tima ērua te tere kōkiri i te pōro. St. Pat's Silver Stream. Ko te kuru, able to get that one to go. Couldn't quite connect on the first. Aroha mai e kare mā, it appears to be technical difficulties down there on the ground level. Ākua nei, ka hoki anō ki te mai. Anei kua hoki anō te pāpā o tanga ki te ora. Kua mate anō, tai hoa, ka whakatikaina. Nei anō. Ko te hanga nei, kua huki te tēnei pāpā o tanga ki te ora. Ke manawanui mai e kare mā. Our apologies, technical difficulties down on that ground level. Stream looks to be up and running right in time. See Wellington College slice through the lane. Kei te tohe haere ki te pōro. St. Pat's Silver Stream shooting the ball straight away. Unable to get it to go. Kariki or Wellington. Able to seal down there on the post using his height. Ka puta anō pēr ki wa'o. Finding his man in the corner. I te wā tea. Unable to get it to go. St. Pat's Silver Stream unable to secure that ball. Wellington College he a heinga anō kia kuru e te pōro. E kare mā rua tikau mā toru ngā me. Ngā hekona e toi ana i tēnei o ngā kēmu. 23 seconds left of play. Me te kuru. Nei anō kei te kōki. Ka tukuna ki tōna ho i te kokona. Small hesitation. Couldn't get that one to go. 15 seconds left in this first period. E kare mā. Ko te tere kōkiri. Trying to lay the ball up. I reira tōna hoa.
Hei tai I te papa me ki. The quarter ending with a tip-in from Wellington College. Ka tahi te hauwha tuatahi ko tērā e kare mai tēnei wā e toa ana a Wellington College. Rua tekau mā rima ngā piro kei a rātou, rua tekau mā tahi ngā piro kei a St. Pat's Silverstream. Kei te taupatu haere e nei tima e rua, kei te mohi o rātou ki a rātou anō. E nei tima e rua no te wanganui ātara. Nō reira, ahakoa te hiranga o tēnei kēmu, kaore kore kei te pīrangi toa e nei tima katoa. I runga anō I tērā uatanga, no pōneke tonu, rāua tahi. Tēnei wā e tika ana kia mihi ki ngā kai tautoko o tēnei o ngā waka taitai. Tuatai ake ko wakaata Māori nā rātou tēnei pāpā o tanga kore utu. E tae ai te mātakitaki mai I tēnei kēmu. Ahakoa kei whea koe I te motu. O te anō rā ki ngā kai tautoko pūtea. Ko koutou rā, ko Bailey's Real Estate, ko Celtics, ko Nativa, ko Apollo Projects. Mei kore ake koutou. Tae noa ki koutou o te taurahuri I te reo Māori I a koutou tautoko I ngā pāhotanga reo Māori kia rangona ai te reo I ēnei momo horopaki katoa. Tēnā rawa atu koutou. Just in this quarter break, we'd like to take the moment to thank our sponsors. First off, Whakaata Māori for this cost-free broadcast of the New Zealand Secondary Schools Basketball Nationals. Also to our sponsors, Bailey's Real Estate, Celtics, Nativa and Apollo Projects. You can see their logos along the sides of the court, also on the bottom right corner of your screen. Tēnā koutou. Finally, Te Taura Whiri Te Reo Māori, the Māori Language Commission, for their support for these Māori language broadcasts. Tēnā koutou katoa. Wellington College looking to run an elevator screen to get their shooter open, and it pays off. Beautiful. Mea waua ka kite I tērā o ngā rautaki I ēnei rānei. What a beautiful quick hit play there. The elevator screen, St. Pat's trying to fight over it. It's a very difficult play to guard when done correctly. One of the plays the Golden State Warriors used to run for Steph Curry during his come up. They are not St. Pat's Silverstream. Series of dribble handoffs. Wellington College doing well to force them to start their offense up high. So it makes it increasingly difficult to get into a set. Another three-pointer. Bit of a heat check. Couldn't get that one to go. Now North St. Patrick's College. The triple handoff series, running it into a ball screen. Couldn't quite get anything from that. When the plays break down, this is when you need someone to create something. Couldn't quite get that one to go. Engari, I reira tonu tōna hoa, hei tai te papa me ki te tiki te poro nā te tūrapa. And they are no Wellington College, opting not to set the screen there, slipping, beautiful drive to the basket. Te hikoi haere. Another beautiful pass. Ngā ringa tonu o tōna hoa. Nei anō te kāreti o St. Pat's Silverstream. Te kuru rewa. I te hei pū kia rua anō. Nei anō te kāreti o pōneke.
Another quick three. Couldn't get that one to go either. Very aggressive here, looking to shoot the ball early. St. Pat's couldn't quite get that one to go on the fast break. Wellington College looking to play a bit more patiently. St. Pat's playing up high. Both teams liking their full court presses, playing a quick game. A third three-pointer. Unable to get that one to go either. Both teams like settling for the three. Look for Wellington College to try and get to the rim again, be aggressive when they do so. They experience success. Nei anō. Ātāhua tērā maka I te pōro. Beautiful pick and roll there. St. Pat couldn't get that one to go. Again, St. Pat Silverstream at the line. Kia rua ngā kuru tautuku. Pai pero te mea tuatai e te iwi whetu miniti a toi ana I tēnei haupā. Nei anō, Wellington College. Read beautifully. Ka tahi te ārai ko tērā. Beautiful defense from the St. Patrick's guard there. Mea ana te karanga o te kaiwa wau. Kei Wellington College tonu te pōro. Tūpanapana haere. Kāri te heipu, engari I reira te wakaro. Bit of a bailout three there. St. Patrick's College playing some outstanding defense there. Trying to up the ante. Wellington College going back to that press. Trying to generate those turnovers early. Now St. Patrick's. Another beautiful layup, slicing through the defense there. Nei te wakautu o Wellington College. Te taupare me te huri. Ka whai rānei I te tauwainga. Kāre e taia. Taukotingia e St. Patrick's Silverstream. Me te reikuru anō. Kia kotahi anō. E te iwi kei te tau potu haere e nei tima e rua. E no o tauri te ana te kau te piro I tēnei wā. Toru te kau mā rua ngā piro tō ia tima. Oe anō. Kei te hoki anō a te kāreti o hato paterika ki te rārangi. Kuru tautuku. Whai muri tonu I tēnei wā wakatā. Kaore e kore kei te kōrero rautaki a te kāreti o Pōneke. Wellington College looking to try and regather themselves. St. Patrick's College doing well to claw themselves back into this game.
St. Patrick's College are really upping that defensive ante in these last few minutes, using their defense to generate offense. No reira rā e te iwi kei te tau patu haere e nei tima e rua. E nei tima no te wanganui ātara, kei te mōhio rātou ki o rātou, anō te momo taera o te tākoro i te poi tūkou. Te taera o koutou kura, o rātou kura. No reira atu i te wakataitai nei i pirangi tonu no e nei kapa e rua ki te toa. Ko te mana te take. Ka hoki anō ki te wanganui ātara ka ki ake ai o mātou katoa i tērā wakataitai. Anei anō kāriti o pōneke. Kei te makahaere i te pōro, makahaere ana i te pōro. Ka kōkiri ki roto, ka puta ki waho e wā te ana. Te taia te whaipiro i te rā wā ko te tūrapa ki a St. Pat's Silverstream, anei rā kei te kōkiri tonu. Kei te kōkiri tonu. Nei rā St. Pat's. Tāhaingia e te kāriti o pōneke ka kōkiri anō pai ki a rātou e nei tau pai, kātahi te wheta te karo i tōna hoa mā te hikoi haere kia reikuru. Anei anō St. Patrick's College looking to run those off screens. Deciding to take it himself, quick hands from the guards making it increasingly difficult. Kei te pau haere te wā. Nei anoa Wellington College, pai te waka witi i te wātea, engari i reira. Kaupare tia e te kai ārai o Wellington College me te kōkiri ki roto. Ka whai i tōna hoa, ka puta anō ki waho ki te pai whiwhi toru te taia te whaipiro i te rawa. Engari ko te tūrapa kei a Wellington College, ka kōkiri anō ki roto, ka puta ki waho pā. I tā haingia e St. Pat's nei te tau pai te reikuru. Aha koa te ārai i riro i aia. Te tehi kuru tautuku anō. Te kuru tuatai. Ka whai piro. Kuru tuarua, kei te pērā hoki. Nei anō St. Pat's Silverstream, kei te kōkiri ki roto. Ka kuru. Nei anō Wellington College, kei te tau patu haere e nei tama. E tere rawa tēnei kēmu, pai ki a rātou te kuru i te pōro. Again, these Wellington teams quite happy to settle for the 3. A valid game plan, but when that shot's not dropping, makes it increasingly difficult to pour points on the board.
Tatatāhaingia e Hatopatirika. Nei anō, time running down. E wā te ana, te makahaere I te pōro. Kia toru anō, kātahi te makahaere I te pōro. Mahi ngātahi ana, ngā kaitākaro o Wellington College, and they are St. Patrick's me tō rātou whakautu. E wā te ana, kāre ia I te pirangi ki te kuru. Pai ake tērā. Tōna kaha, kia kōkiri ki te tūko'u. Kia kotai anō, e kāo e he, e mea ana te kaiwa wāo. Looked to be a charging foul. The defender able to set their feet there. Nei anō, Wellington College ka kōkiri. St. Pat's ko te tau pai kei te haere he reikuru. Kia rua anō ngā piro ātāhua tērā. Ki reira te wakaro ātāhua tērā. Great hustle there from Wellington College to catch the ball and throw it off that St. Pat's defender. Kia mautonu I a rātou te pōro. Kua tonoa e te o ngā kai wakahaere. Mo te te wā wakatā no reira. E paku wā anō kia kōrero rautaki ngā tima e rua. What a game we have at the iwi. 37 points to Wellington College, 36 points to St. Pat's Silverstream. Kei te tau patu haere, it's very much going back and forth. Both teams quite comfortable to settle for the 3, which has been successful at times. Hoia Nora. When both teams attack the rim relentlessly, they create easier chances for themselves, whether it be off those second chance points, offensive rebounds, or a simple dish off as they drive. Kaore kōrero ana ngā kai o wakahaere. Kia kaha te kōkiri ki te tūkohu. O te anōra, kia kaha te ārai. The best offense is defense. Neither side has really run a press other than that full court man. Interestingly. Could be a sign of fatigue in this tournament. Who knows? Waikahua, waikatohu anō, nei te tau pai. Tata kauparetia, engari I riro I aia ngā piro. St. Pat's coming out with a quick steal. Again settling into that full court press. Kāreti o pōneke, kei te wheta haere, karo haere. Anei anō, ka kōkiri ki roto, ka tukuna ki tōna hoa. We can see the instructions there from the coach. Attack the rim. Attack the rim. You'll generate fouls. In this case, an and one. Noa St. Pat's Silverstream. Te kuru I te pōro. Kia rua anō ngā piro. Kāreti o pōneke. Another 3-point play. 3-point bomb for Wellington College to take the lead going into this final minutes of the second period. St. Pat's kei a rātou pēr te whakautu. Anei te reikuru, couldn't quite get it up and over. Anei anō, Wellington College, can they get another quick point in? A big 3-pointer here, unable to get it to go. St. Pat's, big board.
Pai te tūrapa. Toru tikau he kona e toi ana kei te kōkiri ki roto ka takahuri. Ka puta ki wa o ki te kokona mo te kuru. Kāri whai hua. Anei anō te tau pai pai o te kāri ti o pōneke kei a rātou te wā. Ka kōkiri ki roto ka kuru i kauparetia kei te tau pai pai huki a St. Pat's. Me te rei kuru. Kia rua anō. Wellington College with a chance for another quick shot before the quarter closes. Will it go? Kāre e kāo. Kāri i te hei pū. E kare mā kātai te kēmu ko tēnei. 1 point in it. Wellington College with a big bomb. Before the end of that quarter, St. Pat's able to get out on that fast break one final time to claw back 2 more points. Kei te taupatu patu e nei tima no te Wanganui ātara i tēnei o ngā kēmu whiringa whānui. E kare mā, ka hoki anō tātou ākua nei whai muri tonu i tēnei wā wakatā kia mautonu mai ki tēnei o ngā pāpā o tanga. We'll be back with you shortly after this quick break. Ariki ki whakaata Māori me MāORI Plus. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Bailey's finding buyers that others can't. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.
Kia manawa nui mai e te iwi. Bit of technical difficulties there. The microphone might have cut out. Our apologies, e kare mā. More technical difficulties on this live stream. However, microphone is back up and running. I tēnei wā, e tika ana kia mihi ki ngā kaitautoko a pūtea. Just like to take this opportunity to acknowledge our sponsors, Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa and Apollo Projects. Tēnā koutou, whakaata Māori, for providing this live stream free of charge for all of us to watch this game, as well as Te Taura Whiri I Te Reo Māori, who look after and support these Te Reo Māori live streams. St. Pat's able to chalk another one up there. I te tuki ngā tinana, arā te utu. Bodies on the line in this game. St. Pat's couldn't quite connect on that second one to level up the piece. To level it. Anei anō, te kāreti o Pōneke. Ka kuru I te pōro. Hari whai hua. Anei anō, St. Pat's Silverstream. Able to catch it in the corner. Sticky hands. Ka wheta, ka kuru. Kia rua anō. Big layup there from St. Patrick's Silverstream. Anei te whakautu o te kāriti. O Pōneke. Ka kuru anō I te poro. Absolutely on fire. Scorching from behind the three-point line. St. Patrick's College, what a layup there. Look to be Kobe Berg McLean. Anei anō, Wellington College opting to run their zone breaker again, where they screen the top of the zone, allowing their guard to penetrate just like that. A jump ball, loving the hustle from both sides. E no o tauri te ana te kau te piro I tēnei wā, ono te kau mā waru ngā piro kei a Wellington College, ono te kau mā waru ngā piro kei a St. Pat's Silverstream. No reira, arā te whakatau. Kei a St. Pat's Silverstream te poro I tēnei wā. No reira, ka hoki anō a te kāreti o Pōneke ki tērā momo taira ārai, arā. Ko te full press tēnā. Kāre pakuaha ki St. Patrick's Silverstream. Anei anō, kei te kōkiri tonu ka tutuna ki te parirau maui. Kei te kimi I ngā hoa, running some screens, stagger screens down that other side. Anei, Pōneke, kei te kōkiri tonu, he tau pai kei te haere. Anei, ka wheta. Ko te maka whai piro, kei ngā kamakaia tika tonu ki ngā ringa o St. Pat's Silverstream. Bueno, kei a Pōneke te poro tēnei wā. Wāte ana I tērā taha. Big three-pointer, unable to capitalise. Anei, he tau pai mā St. Pat's Silverstream. Ko te reikuru, can he get it up? Unable to get it up and over the defence there. Anei anō. Wellington College, St. Pat's really scrambling along that three-point line. Heat check, couldn't quite get it to go. St. Pat's Silverstream driving through the middle, love to see it.
There it is, Karema splitting the defense. That's what I think it will come down to. Whichever team attacks the rim more aggressively. Both teams shooting the ball very well. Takahuri, mo te kuru I te kokona. Unable to get it to go there. Hei anō, ka kōkiri anō, another rei kuru. Another layup. St. Pat Silverstream being aggressive attacking the rim. Using their defense to generate that offense. Wellington College need to do something to regain momentum. Another big three. Living and dying by the three. It's keeping them in it thus far. If it ain't broke, don't fix. Anei, St. Pat Silverstream experiencing success attacking the rim. Opting to do so again. I kauparetia e te pauwanga nui o te kāriti o Pōneke. Ka wanike. Nei anō, ka tukuna kiwa o. He kuru anō. I pēnei keo. I whai pero tērā, engari e he. Wellington College with that full court press. St. Pat's again aggressively attacking the rim. Beautiful kick out to the corner. Kia toru anō. Absolutely on fire from that corner. St. Pat's able to grow their lead, increasing it to 4. Mana Takaiwa Wow. I Panaia. Te Kai Kōkiri. Five-second count almost gone, able to get it into their big Te Pau Wainganui. Nei anō te kāriti o Pōneke. Wāte ana, able to block it, the defense doing well to read it there. Couldn't quite get the shot off as the clock expired. St. Pat's Silverstream, kei te kōkiri anō. See if they get back to attacking the rim. Those driving kicks working very well for them. Being aggressive. Couldn't quite get it to go there. Hei anō, Wellington College. E maka haere ana I te pōro, kei te tono ngā kai mā takitaki I te hikoi ngā wai, engari kāre I whakaaetia te kai wawao, ko te toru. Ki ngā ringa o tōna hoa, missing the layer, couldn't quite connect. Anei te taupaipai o St. Patrick's College, me te whakautu. Oi te hikoi ngā wai, hoi anō, stepping back to the 3, couldn't get it to go. E taupaipai anō, mā Wellington College, straight into the brick wall. That is that St. Patrick's defense. Look to be Milan, Ekanasio. Hey, anō. Ka kuru I te pōro. Kia toru anō Wellington College. Able to capitalise again. St. Pat's, ara te whakautu. Kāri whai hua. Doing well to tip it there. Ko te taupaipai kei te haere. Straight to the rim. And one. Kia kotahi anō. Ka wani ke. Kuru anō kei te haere. Te mārohi hoki o te tamara. Up fake. Swinging it to the weak side. Couldn't get it to go.
E noho tauri te anō te kau te piro. Hōna whā, miniti e toi ana I tēnei kēmu. Wellington opting for that screen on the top of the zone again to try and free their shooters. Loving that 3-point and the quick switches to the weak side. And they're going to screen the top of that zone again to try and allow their guard to penetrate. E wā te ana I tērā taha, dangerous shooter here. Shooting lights out. Absolute shooting clinic from both sides. Wellington College up by 4 here with 3 minutes left in regulation. I reira te wakaro, tētai te mau I te pōro slipping out of Lucas Sargent's hands here. No reira, he āheinga no tēnei, kia taua no te wairoa, te mauri o te tima, kia rongo, kinga, kōrero o tō kai waka aere. Kia whai ngā rautaki hou, kia maumahara e tiwi, e toru noi hunga miniti e toi ana I tēnei kēmu. Kei te tau patu haere I te toa a St. Pat's Silverstream o tētahi wā. Ngari kua hoki anō, kua puta anō te ipu o Wellington College. St. Pat's Silverstream doing well when they were attacking the rim there. Being aggressive. Wellington College using their fast breaks to do the same. As well as that lights out shooting from, I believe, Tyler Ngan. Number 4 on Wellington College. Miniti e toi ana e karema. Whititikau iwa ngā piro kei a Wellington College, whititikau rima ngā piro kei a St. Pat's Silverstream. Two very proud colleges who know each other well. O te whanganui ātara. Ara, te pou whanganui ko tukuna ki te taa. Maui, open shooter again, on fire. Absolute shooting clinic. Shooting lights out, you have to get a hand up on him. E hia, kēnei ngā piro. Stream need to get back to what they were doing best, attacking the rim. They're using their dribble handoff here to try and create something. Wā te katoa ana, opting not to shoot it there. What a great screen, couldn't get that mid-range to go. Wellington College playing very calm and collected here at the pace they like, taking their time, being patient. Expect them to swing the ball again to their shooter in the corner. They look to find him open in the corner again. Ane! Unable to connect there. Wellington College very much living and dying by the 3. It's only a 7-point game, e karema. The game can shift again very quickly. 2 minutes left in regulation. St. Pat's getting to the rim. And 1. That's exactly what they need to do. Try and stop the clock. Relentless pressure. Kia hoki anō rātou ki te rautaki e tika ana mā rātou. Looks to be Lucas Sargent at the line here. Big free throws. Couldn't quite capitalise on that and 1 opportunity. Cutting the deficit to a 5 points. Wellington College, another big 3-pointer. Couldn't get that one to go. Loving that 3-point shot in these last 2 minutes. St. Pat's Silverstream need to utilise that by attacking the rim just like that. We have ourselves a game e karema. A 3-point game. St. Pat's looking to play some strong defense again. Wellington College like to screen the top of that zone. Looking for their 3-point shots, choosing to drive this time. Right idea. Couldn't quite lay the ball up. They're big, getting it done, cleaning up the mess. Tai ana I te papa. Kia rua anō mā. Wellington College, both teams experiencing success when they attack the rim. Big 3 there. Maybe not the right shot choice, but the confidence was there.
no. Wellington College swinging it. Wā te ana I te kokona, opting not to shoot it there. Wā te ana, their shooter in the corner. Really wants to get that 3 off. St. Pat's doing well to snuff it. Getting to the rim again, slicing through that defense. St. Pat's forced to take a timeout with 39 seconds left. Toru te kaumā iwa ngā hēkona e toi ana I tēnei o ngā tau potu e karea mā. I tēnei wā e puta ana te ihua Wellington College up by 7 points. Waru te kaumā ono ngā piro kei a rātou, whitu te kaumā iwa ngā piro kei a St. Pat's Silver Stream. Kataia. He nui ngā heinga kataia I ēnei momo kēmu. Games like this can go either way. 40 seconds is still a lot of time. Nō reira rā, e karema I mua I te mutu no tēnei kēmu. He mihi whakamutunga ki ngā kaitautoko o tēnei Wakataitai, Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa and Apollo Projects. A big shout out to our sponsors of this tournament. Before we get back into the action, you can see their logos down the bottom right corner of the screen. To Whakaata Māori as well for providing tēnei pāpotanga kore utu, this free live stream. Ko te anō rā ki taurapiri I te reo Māori for supporting the Reo Māori broadcast. Reira rā, e kare mā, karuka no tātou ki te mai. St. Pat's Silver Stream with the ball. Down by 7, big 3 in the corner, unable to capitalise there. Wellington College with the ball, St. Pat's with no choice but to press here. Big possession here for Wellington College. Can they seal the deal with one more point? Sending it back up to their guards, looking to free their shooters up on those wings. Kei te maka haere, te poro kia pau haere te wā. St. Pat's might need to foul here. Ka tukuna ki te Kaikuru, sealing the deal. Absolute shooting clinic from Wellington College. Live by the 3, die by the 3. Wellington College, that will be it. E puta ana te ihu. Wellington College beating St. Pat's Silver Stream 89-79. Te puta ana te ihu. A te kāriti o Pōneke. St. Pat's with the haukuru at the end, but that will do it. E kare mā. What a shooting clinic from Wellington College. Number 4, winning them the game, essentially. Me mihi ka tika ki ngā kai tākoro katoa I tēnei kēmu ngā kapa e rua, ngā kai waka aere o ia tima o te anō rā ki ngā kai wawau. Ka tai rāno ngā mi I ki koutou I tūhono mai ki tēnei ngā pāpā o tanga ki te tautoko I ēnei tama I tēnei kēmu. Ko kauri iti wō tēnei e mii ake ana ki koutou katoa ko tūhono mai ki tēnei o ngā pāpā o tanga o Whakaata Māori. Ko mutu te mahi I tēnei o ngā papatākoro mo te rangi nei. Tūhono mai ki te atu o ngā pāpā o tanga hoki rānei mai ki ngā pāpā o tanga āpōpō kia mātakitaki anō I ngā kēmu e te iwi kia haumaru te noho hei āpōpō e kare mā. Ariki ki Whakaata Māori me MāORI Plus. Okay. Yes. Okay.
Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Bailey's finding buyers that others can't. Sport is about more than just a game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's saluting when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients the project, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.